Satu. Selamat pagi, good morning. Woi, bulan pulang tuh. Selamat berjumpa kembali bersama Nompit ya. Pagi yang indah ini, kita sekarang berada di Paniki, Buntau. Satu. T. T. Satu. T. T. Satu. Satu. T. Oke, para driver muda di sini, ya luar biasa. Driver muda dari, woi, nama amat. Oh, dari Bolu. Woi, dur korang kita emang. Si melungnya bain na si malanang. Pertenan ako ba nila ito? Bolu. Bolu. Ah, dia luka bunda-bunda. Oke, tirai not tole. Ah, hong kamu eh. Balik bampian na. Di sini semua ada. Dia dulu not toh. Halo, Tirai itu kamera. Ya, tuh yo. sabar. Ya lihat. 1, 2, sabar ya. Sabar, 1, 2. Ya, sudah. Tira dulu kan nompit le. Ompit, tira tompit. 1, 2. Oh. Tira itu. Saya mau begini boleh. Iya. Oke, 1, 2. Oke lah. Oke, anak pintar. Bahaya disimpan di tasmu. Ambil mau nanti itu. TV udara. Lagi selama oke, Robert baru tahu. Oke, baik. Kira di mana ini Ompit? Oh, ini di Buntau lagi di Paniki. Ya untuk di kampung namanya Paniki. Baik guys. Aku bayi dong ini. Rantai pau. Ada si Piro udah luto bayi setahun untuk ini. Banda tuan na to. Ito ilu. 5 na. Warki 5 juta teh. Sa materi berkat ito. Kurang pala. 5 juta, 6 juta. Weh, bayi ya, kung sana tayo ulit malan. Oke, Robert bertahu, mantap. Kirim-kirim bintang dulu. Oke. Martin Cirenden di mana ini? Ya, ini di Buntau di Paniki. Di Paniki.
korbankan terus bintang-bintang. Nah. Ambil kopi mungkin. Bagaimana kabar Indo? Baik. Baik. Luar biasa. Ibu-ibu buntok memang luar biasa. Boleh dulu nih. Sarangnya. Oke. Luar biasa. Bunda buntao. Bunda paniki. Bagaimana bagian dapur? Panas. Panas. Iya, panas. Panas bagian dapur. Iya, sudah berapa kali naik? 2 kali. Sudah 2 kali. Ya. Oke, mantap. Sendiri kami. Indonesia hebat. Setiap pagi olahraga. Kan setiap pagi ada. Itu. Oke. Sampai tanggal 9. Sampai ini nak terbit jadwal. Sampai ini jadwal susun sipir. Halo. Halo, pagi. Iya, selamat pagi. Pagi juga. Baru karewa bosku. Nah. Jakob sudah datang. Mengapa sama nih? Kain foto bang, kamu Ya, kenapa? Mau apa ri? apa? Kumbay niya. Wah, tak ada. Gue sus tak tahu. Baik. Kamu pikir stok tak ada yan aku ini. Satu, Ci, Selamat pagi Indo PKK. satu, Bagian pos depan. Halo Kai. satu, Ci, satu, Halo. satu, Ci, satu, Ci, Ya, foto-foto dulu. Oke, baik.
Oke, pos. Bagaimana Kareba? Kareba merah. Hmm. Anjing tak ya. Ini kan itu terlalu dekat. Oh, baik. Oh, beti keterangan kan? Halo, selamat pagi, good morning. Yo, pagi. Iya, bagaimana Kareba sudah ngopi kah? Sudah dong. Sudah. Hmm. Belum ada orang di sana. Oh, pribadi tuh. Oke, Fitrian Ningsi di mana? Ini Om Fit. Ini di Paniki, Buntao. Paniki. Paniki. Alay berapa sila gadoki. Alay berapa tahu sila gadau. Dapat na bahay kimalit kina di pan kiman inna. Adek. Sini dulu sini. Sini dulu sini. Ayo, adek. Adek. Tadi dia curang. Sini dulu sini. Kita tidak nih sama dia suka pindah kampung. Lu, Kirsa. Sini. Kirsa, siapa? Oh, itu deh. Cepat. 1, 2, 3. Oke, foto. Anaknya di dalam. Oh, di dalam. Anaknya di dalam. Ya. Ayo. Baby. 1, 2, 3. Lagi. Fokus. 1, 2, 3. 1, 2. Dua orang lagi. Sini, sini. Sekali lagi. Oke. Bapaknya boleh. Harap. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Ayah. Sudah. Oke. Ya. Oke, yang lain lagi. Tunggu dulu. Ayah. Kita berlima.
Sini. Mana bisa? Kau tutupi fotonya nenek. Hah? Jangan ditutupi, bagaimana fotonya? Dap. Sini Devin mana? Devon, Davin. Davin mana? Davin. Jangan tutupi fotonya nenek, nggak nampak. Oke. Pak Davin. Satu lagi. Davin. Kamu di mana? Kastur celanamu. Oke. Boleh kan? Punya jangan begitu. Pakai Yo, ya teh kepak upai taruh-taruhin ako. pakai sipunya begini. Nah, Jalan. nah. Susino to nako tamu terempat. Jangan itu fotonya nenek. Iya. Apa ya, ada di kepala aja di atas lihat. Kasih rapi saja. Adek, maju sedikit saya. Adek. Oh, Davin. Nah, Dapat sedikit. Ya, gitu boleh. Cak. Ini nenek. Kamera sini ya. Siap. 1, 2, 3 lagi. Sabar. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. oke. Ini Cak. Oke, ganti nang. Aku dulu kata. Si keluar kan? Mana bedanya? Mau aku dulu. Weh. Foto sendiri mana tadi? Ada itu, Jika katanya kok nggak tahu pakai sarung. Itu sarung itu. Sarung Toraja dia. Ya. Kamera. 1, 2, 3 lagi. Sabar. 1, 2, 3. Oke, baik. Selesai. Pino lagi. Oh, Ini ambil dulu. kemarin deh. Foto tua dulu nanti. Nanti tunggu selesai ambil. Satu Ira di sini. Lama sekali di atas. Sudah. Anak aku lagi satu. Lama sekali di atas. Kira mai komi. Ambil data ketung piring bang. Tinggal mai komi sini. Ya. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Tunggu dulu, Andri. Oke. Sudah. Oh, itu di mana? Depan ada. Jangan diminum motor kaki. Ada bawa di sini. Jangan dipegang tangannya. Pegang situ. Satunya mana? Di rumah belum pakai baju. Oke. Langsung terobos. Antri. Bang, tolong bang. Mana pe? Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Tapi bang, sudah. Situ dulu Dika. Dapat di mana? Salah begini jenengan dulu. Itu aja dulu Dika, tunggu. Yo, tarik ako kita sama sama. Masih di atas lama sekali.
Ia tulah marombongan dolo tamate keluarga. Yo, jadi di parang pemalik lako kita mintu keluarga. 1, 2, 3. Bilang na kita tulah untang muite rarabuku la rampo ba tu mamali saya tongkon sola kita, jadi kita dolo tulah marombongan tama. Nalanda ko toko tasi papangan bang mo lalu. Yo, tak ada nila di papangan, la si papangan ba mi lalu dako to. Mana sang latipin eh? Iya, sini. Mantap sang Oke, latipin. ya, mantap. Oke. Yo lah, mau ada itu sebab ko nenek mo magampan teme salura sa buku tu mamali lang potong konsola kita. Berdua katanya dulu. Di sini. Sudah nih. Saya sama siapa? Sama di ayah, aku sama adik kenapa? Oke. Adik, aku kan sama adik. Aku enak. Betul pa. Lako kita mintu keluarga. Ta pasaka-saka mo kaleta ta lendo tamate. Adik. Katungkonan. Kaita pe yang ada dulu. Kaita pe yang dulu. Nah, yang nama dulu lah, belum ada pasangan. Iyo, ya to, namin na patang karang pa. Kaya kalau di bawah betat kubay niya kay may. Oke. Ya, itu pasangan itu. Pindah. Salah nih. Enak. Jadi kuto le me katabe lako kita solan asana ku pamaleso pite me inal la tananay toro maadok ko ba tula tananay tongkon. 2, 3. Iya te inan na moro misa lananay tomate. Naya tu inan na moro 2 saya lako na moro 3 lananay siya papa Samuel. Nomor apa saya lako nomor 5 lananay siya ne Esuka. Nomor 6 saya lako nomor 10 lananay siya Papa Arut. Nomor 10 misa saya lako nomor 10 talo lananay siya ne Gasket. Nomor 10 apa saya lako nomor 10 na lananay Rarabuku. Nomor 10 pitu saya lako nomor 20 lananay bati ini banding. Nomor 20 bisa saya lako nomor 20 na apa lananay bati ini kalau obong sola pengdado. Na nomor 25 saya lako nomor 20 kasera lananay siya Nenek Dita. Nomor 30 saya lako 35 lananay siya Nenek Dita pa. Na nomor 36 saya lako 37 lananay siya pong Egip. Na nomor 30 karwa saya lako 30 kasera lananay bati siya Nek Dama. Na nomor 40 saya lako 40 talo lananay siya Nek Raymond. Ya. Jadi male semoto tuhinan la tananay tongkon sola tongkon ta. Oke, filter ini sih kira dipakai lo. Oh, yo ada nanti Paul dipakai lo, ada di nanti di sana TV channel 2. Tare ya kay bay patarutarang jalako eh gani pala pelalan.
Nih tuh damnya nih pertama jong mai. Yo bay patar-tar telako, lapa-lalang tuh. Kira po tuh na. Pakai lo. Iya iya, orang mau mati dah, tak apa kan itu. Oke lo. Hanya rumah kau timpil kopi. Ya oke guys, kita istirahat dulu ya, nanti ngopi dulu. Timur kita dulu kan. Yo bisa nih dolan teh keluar ke rumah nama rombongan tono. Mari berkumpul kok. Sebab rantu ko masih makam Bante Mirara buku memalik di saya tong konsola kita. Yo, nah dolan nih tomak dolan comai. Saya teme cewek-cewek di pakai na. Tabe lako kamu torluan ki potomaton na tu maaparkir jong terandam batata lokasi lantang ke mak dini di ranuangan painan kalau ani ni beri-beri sabah nama kambang kita nata atananay menggirik ke nanay ni motoro jolo lain dia na teroko lain dia na tolangan. Iyo, jadi ya te motor jolu di randalan painan kalau atata parkir meloi. Budak di nanai mak parkir inde tolangan sia inde terokoe. Halo, maju terus sangat pipi dan sukses selalu. Terima kasih Robert tadi. Da nasak kalangan niki. Terima kasih. Sudah siapa ngiri? Pertama mi dolo jemete keluarga na mak rombongan toh. Iya. Namanya tamu. Iya. Yo. Oke, baik. Lagu ku atabe rokote tangana tondoko siman rokote lisunna pangleon pakapan laku ku atabe rokote tarampagadi salisangka ulu ba'badi tandei ada maka lima na laku kuat tabe laku parande na tondok sulatang dan na pangleon tulangan di tampalonga to rekke di kombong pusu-pusu to di garaga masuli ito di kombong darabu tu bula sanggaragam mirara asangaba-naba milangan di paagutanay reke di paapaile makalima mila kukuatabe lakutum patali ambon sukaran aluk pakumarara kasangka aten kadiongan anu kumangka na paturun guntu puang matua to alloy ni na asangka apurana pala ato galu
malugo to tumamparara atato kula apiran para. Di pobia kalambanan daw te suli kuli ina padang kalua di posuro marorongan daw te ula nalipusan da kasalle. Di gente to tanga me kata aka ame kabo oyo lusau uluret ke usio tinggi te me kareba kaparanuan. Sa aburan tuang pandita, ibu pendeta, dewan stasi, bapak pastor, imam ustad, anggam ni pesio aluk tae kumi kupasalian na dinding kupaleko na manangga banua. Lalan na telepongan tondo kolatiumba na jomeba atu pira ba abanalembang. Makalima na laku kuwa tabe laku to pasambolangiran tometa adung kalua itomela lang kambunoy. Tomangka di dulu peken to aloy nina upu di turo ta abato kula apiran para makalima na tomangka dipilay lang sa upu di tonno buah matasak. Nunno koi lolok na lamba reke unisungi karupok na day-day. Nanay torro parerong unisung topawangan unungan ni kalam kamban urerong bulo mapapa adikuwa daan nara aday talimpuro daan naopoy pariyama. Uran noy mi papayoy para oy mirinding pala oy mi papay kadanisaa mi taranak kadarapa sa buran toma parentah tung kasangan. Laku anggan na pantaranak na tungkonan pangloloan na isungan pa akalandoan sangka. Lalamba la kayo anak anasitang ngasilolok sulakasal lebarin ni anak kalando kao di itae komiku pasalian na rinding kupaleko na manang ngabano. Laku kuwalalang ng pate di potong kunan kadala rete pate di po panito pa ulelean diyo may tumeraputal lang anggan na toma akapunan nao to kombong kumararakalang ng maklumbo kaluku. Laku lambi teme kadan na nene laku kangkan bisara todolo di polentenan panikuan. Landirang ri ipanoto landiran tea mangilalan babangan na apa-apa lotolan di bangkudu tua mangilala lan di kesu panotolan to di beloara mangilala lan di sesean panoto lan di suloara mangilala lan di talu lembang na panoto di ampu lembang. Laku kuwa tabe laku anggan na to maraputal lang makalima na to sangkapunan nao to kombong kumararaka langgam maklum bokaluku anggan na tabe tarku bulan na gayang masokan lolosukan daurena sarapang makaritutu tuung garaga sang keederan kombong sang atiangkaran tumamangka tumampa kada situru opo kumombong bisaran ni sabungan na unnala kada situru lakote daoto di paturu-turu to mamma daote tangana sondong men nulurokko bisara ni sabungan na makalima na angganna tedi to di pamatindo daote tangana sondong men ta dulu tama di gente naria balla makula anna urungilante ma allo to temo lante kulla di temarasan
Di patiran mi pole sangka situru sangka na sura madatu. Anna di pabendal rambu apinna diong tetaram pagamasangka di patunan ng kayu merwayanna. Diong te ulu maaba kalonaran. Iya mo tapis tapilele lako baaba na lembang. Iya mo ta isal lako panan tabisara belanda na tundang to mamma ki itemeyada na lembang. Naruyang tomatinto ki itemisan ka ana dandan palele nalakukuha bay sangga sigarra mikilan telantang karampuan mo ayo tasik sisuluan mikilan te barung di pamadatu lator rosi papanggamba miki mas solanasang torrola si patole ebang miki solanasang belanda mindaratula si patole nakita nasang keluarga tilalantang karampuan Oke guys, lihat sini dulu guys. Ya 1, 2, ya. Lihat sini 1, 2. Nah. Oke mantap. Wah luar biasa. Di parampo malik duka laku kamu mintu uki potomaton na mairi to saya tungkon iyan na ya din temeki na lola lanta ta popesura idupos dolon iyo taan na di sangay teme patuan tatangke ke taan di popesura siya taan na laibasan dete sa ako taan sura na to kita ini popesura. Nah kemudian di parampo mali itu kalau kita mintu to saya tongkong kumua koin yang lalendu ki ata matelan tan karampuan bo ayo apa rabu ana nagaragay keluarga te lantang karampuan joke te antara lalendu utama jadi nang lama rombongan kiya Kutole pame katabe tamate baru di pamadatu angganna tona riatan nun indelantang karapo ambo yo na sembe inde talikuran kakinendenan malalundun laki gua ambai pura meki si kadoan tole upu si bainan pangan bayi melo ke pantan sule meki ila koto inanta kapasaka kale taung dari mete rarabuku mamali saya tongkong sola kita lante maang bato demo terus ini dus iya te pare pe inde la terpakai mantari matamu le oh iyo baik tu balin nama itu sini edita to bongen de tuo iyo koni toning ko iteme batuan ya to bongen de tu koni to mangalanan na basi-basi tapakin tarima kamunta solate parepe inde kayak gitu ya. Iyo di papalek nina tu tangku pidalem pokade de alangin de
Iya te alang itu orang pimatampo pagong najisya surana lana na itong kontong aparenta surat tongkon na nayate taman na to lana na itong kon keluarga nayate alang tangan de lana na itong kon to parenge sola ambe tondok nayato lako na to lananay tongkon keluarga naya tujo nalu lananay tongkon majelis gereja solat tongkon na susi mo tole oh iyo maneso mo to Tetapi ya tu kita keluarga tu rampung membaik kepatuhan. Lalu kami papi sore do pos. Nari marumbongan. Dia tidak pos. 1-2-1. Satu. Yo pala kunna ito bene lo mi dapo yan na rin kumilin nala pingkarang alo mi na rin lalu to dapo mi batu lalu to lantanga pasule sao tayo mo lang na pakilo yo tabe parece ito jolo dapo ta yato pingkarang lo dapo umum pasule sao tayo mo lang na pake tau lo mi lako duka kita keluarga to mbak kendaraan ya to may auto parkir melon ito roko ya to kuping jalan jo dami na ni ma parkir mora yaman na jo to lana ni sitam moto jong yo kutole kukuaya to kita nampu kendaraan ya to kuping jalan ini te jong to tingo pangkung jong dami na ni ma parkir jong mora yaman na lana ni bisa sitam moto to na ya to den ini tolo to lantang ini tolo to tingo malo amisa dadu kami nani ma parkir to yaman nala nani sita moto to daga itu nani na melo minani ma parkir na para bu anak ke silepe mikin dito jongo tala setong kon tande mo to jongo batu ndemam kita dulu yo tabe Oke, speed sampai 2 pen. Kalui. Pamawar pamawar. Cewa jalan pamawar. Dadah. Lagi dadah. Oke, mantap. Live Mika. Iya, live dari tadi toh, dari Oke. Foto kami dulu, Pak. Situ foto di situ sama mama. Bunga mama. Nah, foto.
Foto. Foto. Foto, foto. Di situ Mak. Foto, ada foto ada. Di dalam Mak. Di dalam Mak. Mama, di dalam sini. Sini mau dulu ya. Sini mau dulu. Mantap teh, mantap baca ya. Aduh, mau kami jatuh alang ibu pindah. Kali Utara, Sentosa, Kali Utara. Ini mama, kamera sini. 1, 2, 3 lagi, sabar. 1, 2, sini mama, 1, 2. Boleh masuk di dalam. Di dalam, di dalam. Oke, ini ada payung. Salamku sama Mary lah, Mama Ita. Saya lihat di live pas mau duduk. Benar tuh. Ada kembali sama Mama Ita. Mary, Mama Ita. Mama Ita, salam dari Liliana, Lolo Payung. Eta lo daftar lang to pos. Porque buda mi kinanine kinahulalo. Yung sa akin, talong tapos mendaftar mo, marumbungan. Pele mak susun. Pele mak susun. Satu dua. Satu dua. Yo, yan na mi papisura itu bay mi do poso. Ya to keras di bay ko mi lami patopo do to bay. Na patuto ni temi to mangka di bay pasanan. Di mana si tiro to mi takian. Yo, ya to keras di bay ko mi do poso lami patopo do to bay. Dia komplit dulu, nompit. 1, 2, 3. Ya. Ya, semoga hari ini cuaca bersahabat dan semua acara boleh terlaksana dengan baik. Ya. Jadi sebentar setelah
Jam 12 jenazah akan diturunkan dari rumah dan dinaikkan ke pentuanginan di atas sini. Oke. Kerbau-kerbau dan babi sudah siap di sini. Nah, tinggal menunggu tamu yang akan masuk rombongan. Itu baik. Tanggal 20 berapa? Angkatnya udah rubah kan? Itu masuk gila juga. Halo. Halo. Halo guys. Nah, mantap. Halo, bosku. Oke, ini kopi dulu guys. Kita kopi-kopi dulu. Iyo di parang pamagila ko kita nito to din pasan ng tekolante Sara ta pantan na ay mo inanta ta tari may te tomaton ta jomay Jam ko lepas bro. Jam ko lepas sih. Oh, ke baru. Yo jadi betul pa lako kita mintu to di pasan ng tekolante Sara ta pantan na ay mo inanta dulu ta tari may te tomaton ta jomay lalindu utama te karampuan Lalaku kuwa tabi langan babangan na pandatigolong lakuangan na tenay sangrara sang buko tulang indo tulang nambe na tandakay di tandakanan tuladan du utama te katumpunan ta patangan rampa pataning aduanta ta palidan maya-maya pasuling pa perangin tang kisaabu upite may sangarara at paagantianan madatunta Ia betul sang siturusan sang tiang kerana sia mamaagian Jomay Jakarta sang siturusan sang tiang kerana Agnes Jomay Masewe
sang seterusan sangat yang karena siapa Pak Amilda lo domai tondo ke batu marara sang seterusan sangat yang karena sia neenaya tondo ke batu sang seterusan sangat yang karena leo sola apong tondo ke batu sang seterusan sangat yang karena bati nek kendek limbong sang seterusan sangat yang karena siama akesia salu sopai sang seterusan sangat yang karena keluarga dalle Meo Manado sang seterusan sangat yang karena ne Susan Paniki sang seterusan sangat yang karena ne Kiki Tok Lamba sang seterusan sangat yang karena ne Kiki pa Tok Lamba sang seterusan sangat yang karena Reni Sola Pong Kiki Tok Lamba na sang seterusan sangat yang karena siapa Pak Telis Tok Lamba ya mo to rombongan la lendo utama te katungkonan jadi ya to kamu tomatuanku tumangkaku saabu sangararami pa agantianan madatunni Mali mo kami ide rokok idemigi laluinan tama rombongan jumay. Ya to kamu tomatuanku siuluku tu mangkaku basa teme sanga badatunta yo rombongan nasia nenek Maya domai tondo ke batu di Ralato Nina Nenek. Boleh dong tambahan. Yo, tak ada kamu tuh tangku, ya nami siap mau jauh tuh, patah ini. Kuan ada yang lalu mana? Ada yang lalu mana? Ada yang lalu, ada yang lalu. Yo. Kuan ini cukup aja.